nyakazi nibyiza umukozi w'Imana w'umugororotsi ibizomuhitana ibishobora niba ritashingiye nta Yesu ati abantu barashoboye kuba bakunze umukuru w'igihugu n'abandi kandi si mugaje umukuru w'igihugu aruta Yesu Yesu nzamukunda turakihuza muranyuma neza mugaje ndamukunda mugabo aje aruta Yesu n'umukunda Yesu ati abantu abikuye nabi mugabo nta kundi nkoni igomba murabyakiriye ko nyene Yesu abayezagiye yakabishe bikuye jewe ngiye mu minsi mikuru nkabona akapa nyene icyubahiro majoro bagitaho ubwo bajya mu dusigo abantu n'amaso yati ko ye ati mbere y'ubwo ati yumvise ukuri y'ubakuze narumvise Yesu kuvuga akamundo n'umuntu cyo gukwana Yesu ashimwe Amina. Joni tamani bazini. Uko mnanyi. Yesu abaye. Jeta shaka ndagutonderwa nimumbaze igicyo mumenyereye ngaho wanyu murantara mbe muntondetse atakutse nikamenye ubweze. Joni twashimana bazire ndumukizwa mu ishengero rya Pentecote Igitega ahantu amagarama ndimba muri kora ya kabiri kandi ngomba kuja mu ijuru kuko maze kwisha n'umutayi muri nijana washikana ngaha jenge ndaritongereye Yesu ashimwe ibi bintu babahenze uyazaniye mwari maje na pastor atuye ajya mu gagenda yazaniye Imana azokorera Imana ngo nibakire baje Yesu abahumugisha ndabizi ndababwira ko bijya byose mutanga nta mwose baturuduke mw'ijuru guherera muri aba bagabo namba mugaje natawe komba nkoreye kandi ahora mpezagira Yesu abahezagira amina bavuze mu wa mbere simene no kuba umutimba wayo none ngo wamwe guheze ngo twatanze ibinyi uwo muntu ukazobona rose ikintu bwami bwa data uwo muntu azomuhomba je ndabitanga mu izina kundi mu ntamangwana n'ibyaha nacyo ndabwira ko maze kwishyiramo umutani mwinshi iminsi naje kuyisarisha nimaramaza bahinduriza mu gutwi nayo ni myinshi ngenza urugendo rurerure kandi jewe rero ikindi cyitwa kwisi Yesu ashimwe azoboneka uwundi uwo tunganya twatura Yesu nyene kumva n'uwundi ona bakaba benshi nimbatura niyo yakiri usanga kuba ngo nutize igifaransa ashira mu gifaransa ngo fete ngo usanga nyene gusanga namwishuye nabi bunza muri wowe ivuga ati ndako mudayimo no kwishura nabi nene nibirunze muri wewe icyatumye mubona ko genda kamaso rugira mwema gatatu ariko sha none kabisa amaso amutuze wewe twaradodoretse n'umwana asanga munamubariye nabi none Imana usanga bibunze muri we byabibutse inkoreretse umuntu w'Imana reka ndabahakarorera reka haje natangi Yesu abamugisha munyemerere shaka mwe murazingurura mu Baheburayo igice cya gatanu abamaze kuja kwa muganga bakabafata nk'amaraso cyangwa bakabatuma ibindi bipimo mu gihugu muramubona ko babarindiriza rimwe na rimwe mukarindira inyinshi mugazotora muteze n'izinyaru hajya baba bariko barashiramo akantu bita reactif kugira kazuri iyo ngwara kayerekana Yesu ashimwe hajya na wewe boshiramo reactif ukibona ivyo urwaye hari ibintu bitarakira byo mu gisogo kuza kibunze muri wewe naho kugishwa kubera imbazi z'Imana rero bije gutugenda wasure n'uwamubi yabipanda Yesu abayezaye nicyo gituma jenja kwatura kandi Yesu nzi kwisigura ngo casanga ngo kugira ngo umuntu mwiza Yesu yabimishuriye kimwe niga mu wa kane twagwanye n'umuhungu ubu atwara kuwaruje Igitega mu mutegetsi turwanya turagwana arabona ko ndamunaniye akanja amabere amenyo ngaho kwibere
andiye ari Bufaransiga baca bambwira ngo ngiye kurondera umwanda w'ibwa ngashirako ngo amenyo yiwe acabora ndawurondera ndawubura canja kurondera umunyari ngo shireko kumbe aho hantu harabyimba haranyoka nkamanza kuraba amaso amenyo y'uwo muhungu yitwa Natori ko yabose nkasanga ntiyabose Yesu ashimwe uw'imicobo niwazokigwamo hama nihanye mpema arambwira ngo wamwicanye ndiko ndasengera mpemu ibi bintu byaranzinze genda wakure kwa Natori nawe aba mukayanza nzomutora hehe mpaka ngiye nkamurondera nguribuka yari namutoye asa ari mutumara amashuri yaciye kwiga muri seminari aho bitumureke muri Ngozi ndamutora ndamara turibuka twigana mu wa kane kwa Gilbert ngo twarigeze kurwana ngo ivyo novyibuka tijewe narakuriya warandiye amenyo nza kurondera ibintu ndakuroge ndawe ko amenyo yohora tinone Imana imbabarire ndumwicanye ngo je ibintu by'abakizo mu cyungo byo birandambaje toya mbabarira nyigiye ugenda amahoro numva ubugingo buragarutse newe ntaye yarate ko ari umutuko atwankoreye none rero dusome Maheburayo mwahashitse cya gatanu rero ku murongo w'11 jewe rero ikibazo mfise ndimvuze isanga umwanya wagiye kandi nje ndabifisemo inyungu ahantu vuma mvuga imodoka ijisiga mu ntabare rero narimwe n'akantu kameze kujya kwitara bakabavunyeza gashaka umuriro ukigenda ama bigatekana none reka tubinyarutse Yesu abamugisha uko abakristo bakwiye gukura mu by'Imana niko musoma tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye intumva naho mwari mugeze kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro by'ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si kugaburirwa ibyo kurya bigumye nukutunzwe n'amata aba atamenya ijambo ryo kugororoka kuko aba ari uruhinja ariko ibyo kurya bigumye ni iby'abakuze bafise ubwenge maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'icyiza barakigeze kwa gatandatu ndaza gusoma umwanya munini duce dusoma ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 29 bise intego ijambo ry'umutwe ry'umutima nganda babwira kuvuga ngo kumera neza birashoboka Yesu ashimwe kumera neza bigize birashoboka na kumera neza haleluya cyatwamurika we gutungana ibyakozwe n'intumwa nahabwiye 15 umurongo wa 29 kuvuga ngo mureke kurya nabo urupapuro rw'ijana muri izi Bibiliya zitasubiwemo mwabonye nsome mureke kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana n'amaraso n'ibinizwe mureke no gusambana ibyo nimwabyirinda muzomera nuko muganuke ibindi ndaza kubivuga mu nyuma cyangwa reka ndabigiye ndabisoma cy'ingenda Timoteyo Timoteyo yandikiwe na Pawulo igice cya gatatu turahera ku murongo wa mbere n'uwa gatanu kugira ngo ndabivuga nigegenza cyasubira kwicara hafi mwigisha inyuma twumvirize ibindi Imana ibaha umugisha